मच्छी माशमा नोकिन जागे रवाने और नोकिन जागिया गर्दने तो वो लोग आखिरा बेचारे कसियागान अतका ही दमगा ए वदी के वीडियो चारगानी याके ए इलाका अन्नी चारगाने अलाजम सरपत भी आजाती के इकवान दमगे के मच्छी मा तरुता और चीशी करते करते ये लफ्ज बुता पेजकोर पता पेस्कोर पेजकोर अरे कोड नाम थी नेवान नेवान कोड है ये पता रक्षण तो करो नेवान कोड अस्सलाम वालेकुम गुलराज शुमा हर जगह हर दमगा वश शादान बाते सक्ति सूरी शुमा हैजबान मगंदाते नीली आसमान जम्मा शुमे सर आर्श वक्दा साइक बात गुलराज शुमा ए जगह गंदगा ए बेट के ए बेट एक इमदाद अनवर आकुन ज़्यादा है ए बेट के पंजूर दानिश्ता ए जगह के मनश्ता ये एरिया खुदाबादान गुशाम वजह रमामर ची हमें खुदाबादान बारा जो सुपर्स कनी बाकी पंजगूर नाम चिया पंजगूर कुता और पंजगूर कहने नाम पंजगूरी इशिया वाला मन दोस्तों पर्स कनी और तारीखी हवाला पंजगूर बारह वाजा चमशा के दान के पंजगूर चूनिया हवाद बुत्ता पंजगूर तू का क्वान दमक सरिया बुत्ता न यानी पंजगूर तू का सिटी या मा के एरिया बुत्ता का क्वान बुत्ता इधर गता वाजा जो पर्स कहीं वाजा ईशानी पस वदा शमता हाकिर में गुमा अमरदारी भी कने जो मनी नाम इमदाद अनवर आखुनजादा इन ताल्लुक पंजगूर खुदावंदा ने लाख मिन्नत हातिम जा कि तो मैं दाहते गए वो थी बिलोग जोड़ कर गए वजह जी मोहम्मद उस्मान उमर अमराहिया और शुमा छी कि हमारा जोस्त कने मैं ख्याल मैं जहन ना तहा छी कि इंशाल्लाह मा मुशमा अमरादारी करना कोशिश करना शुरा और रास्ते नो जवानी नो शर्रे लाजिक के जवाब दे दिया जी भैया अच्छा सर यब्बे तर पंजगूर पर जोस न करी तर यब्बे तई हमें टेक्के सरा निश्तगे तो हमें खुदाबादान ई टेक्कर अच्छी वस खुदाबादान कुछ ना और इसी बाकी के बाजार रास्ता मिसाल ईसाई सोर दोएं 10 पे आन हाबदी चोने आन दिमरुई कोता ज़्यादा तई इलाका कोता तई इलाका चोन दिमरुई कोता बाकी तई इलाके तहा मिसाल स्कूल हस्ते कॉलेज हस्ते नेस्ते अमीदार का तो ची गोश्त कुत कने मारा जी यानी मैं चारों का नाम मैं इलाके नाम बुनियादा मर्ची खुदावदान गुशग भी बुनियाद इसी नाम होता खुदाए आबाद में खुदावदान वाला नि द्रोहान बुन पीरो कबूता और आई ताल्लुक चुनिया च रोदे न बूता रोदे या इलाके नुशी है शमुदा ताल्लुक बूता शमुदा ताओ इलाहाबाद बूता वो पदा बलुच सब के वक्त मुतसर अली वारिस भी बूता भले मुख्तसरेशन के नाम खुदाए आबाद नाम इरकनक बूता ये पदा करते करते चेंज हुआ बूता रवाज कपता वो खुदाबादान जोड़ बूता बेसिकली खुदाबादान जो बूता ये मक्कुरान तो का न बूता ये रियासत खारान तो का बूता खारान एक हिस्सा ही बूता बल्कि तारीख खुशी के खारा ने बुनियादा हेडक्वार्टर बूता जी जी और बाकी पंजगूर आदि चीज़ें निवारे तो जिसका गुटे खुदाबादा ने मतलब हिस्ट्री अर्दा ये खुदाबादा ने था कि हरची मर्दम निश्ता शनेवान कोरा खुदाबादान शुरू भी मशरकी खुदाबादा था कि पिस्कोल कोरा ये दो टूहें कोरे दरमियान है खुदाबादा मशरकी खुदाबादान खुदाबादान सरावान अद्रोहा में हम साहिब अमराह दर कोमा मलेशिया के में हम साहिब अमराह में वाजियो में खमाशन शमा घूम बुता तक ती अमराहिया व हमदावती पहनादा आबादिश करते वो तो मर्ची रोचा हजारानी के साथ साइनी तादाद तो आबादा पता ये दरमियानी मगरिबी खुदाबादान जो हंसते ये मैं वती मैं पे सुपीरों को मैं आबा अजदाद हमेदा निश्तगा यदा मैं तकरीबन कम मुबिश 10,000 आबादी है मगरबी खुदावंदान है 10,000 आबादी 10,000 आबादी तो का इधर द्रोहा अम्मा वतमोता रिश्तेदार ने इलाका था दिया दारामदे मर्दुम ने ज़रूर अमर यकी दुनिया को खड़ी है
ہستے اور دومی خداوادان چھ پنجگور علاقہ ہاں یک جدائیں علاقہ ہے پرچک ہے ہرچ تو لیولا پہ چار ہے اب تعلیم حوالے اسپیشلی مزورہ کہ تعلیم خداوادانا چما بنیادا گون بودا چما بنیادا مطلب چھ 70-80 سال ساری اور 7 سال کے ساسا تعلیم گون بودا خداوادانا را اور خداوادان مردم پنجگور تو کا سندی گپ انشاءاللہ پنجگور تو کا یا کتی بلوچستان کجان دمگا تو برو خداوادان مردم ترا افیسر طبقہ مردم رسی چاہے سیکٹری لیول مردم بھی چیف سیکٹری بھی ڈائریکٹر بھی وزیرانی شکلہ بھی بیروکریٹس ہر چی ہستا زبردست گما بشمول دروہاں ڈپارٹمنٹا اور ترا خداوادان مردم افیسر طبقہ رسی تھی جاؤ اور باقی مرچین دورا کہ علاقہ نہیں تہا مثلا آدھگا ڈسٹرک ہستا میں ہمسائک ڈسٹرک خاران ہستے میں ہمسائک ڈسٹرک خوزدار ہستے وڈ ہستے آدھگا تحصیل ہستا چایا پنجگور باز دیمائیں چیا میں وطی خداوادان موتی گوٹا زوری میر اسد اللہ مرچیک نام ہے دروہا مردم زانن تھے اور میں علاقہ مردم منی جندی عزیز ہے منی قریبی رشتہ دار ہے واجہ ہمیں چکار کرتا کہ میں خداوادان تھا ڈگری کالج گرز موجود ہستے اچھا ہائر گورنمنٹ بوائز ایش موجود ہے ہائی سکول وجہ تقریباً 5 ہائی سکول میں جندے گوٹے تھا موجود ہستم فنکشنلان چلا گئے بی ایچ یو ہاسپیٹل سے ہاسپیٹل بی ایچ یو ہستا اور باقی یک 50 بیڈ ہاسپیٹل ہے یہ وجہ موجود ہے فنکشنل ہے یہ وجہ میر اسد اللہ کارکردگیہ چھے ہمدہ موجود ہیں تو ہمائی کرتگی نا تو ایک ریڈٹ ہما واجکار رو موجود ہستا باقی تو میں پنجگور تو کا گشتا گے یہ ڈبل روڈ میں خداوادان تو کا چکر لگا تو چاری شی اسٹریٹ لائٹ شی فٹ پاتھ اور روڈانی لوکیشن یہ دروہاں انہاں وجہ میر اسد بلوچا کرتگا وہ مرچی موجود ہے اور ہنگتا انڈر آبزرویشن ہے شنکار چلا گئے شنکار ہنگتا چلا گئے سیمی پورشن ہے شنکار چلا گئے فٹ پاتھانی تعمیر بھو گئے جاگہ جاگہ تیار ہیں تو جاگہ جاگہ بھو گئے خداوادان آرہ وطی ایک نام ہے جو گونے صحیح اگر میں کمپیر بھی کریں باقی پنجگور ہے واسطہ گئیں 30 سال 40 سال کمپیر بھی کریں اور باقی آنو گئیں 5 سال 10 سال کمپیر بھی کریں انہیں 30 سال کے یا کہ 40 سال ساری پنجگور ہے نمائندگی ہمیں مردمہ کو تھا اگر وادی کے ماں آہانی نمائندگی ہے وہ ماں آگا کمپیر بھی کریں دین پر دین بھی کریں وہ میر اسد اللہ ہے ماں تو چیو شکار 8 ٹیم زیادہ ہوتا گا یا کہ 1 ٹیم میں 10-25 سالوں تو کا ہوتا وہ جو مختصر جواب دیں شی مثال ہمیں بڑھیں کہ تارک وعدے مانگ کھنک اچھا وعدے مقدار چن چکے ہیں وارتے چن چکے ہیں اب وستگے مردمانی کارکردگی ہما وعدے مثال ہیں پانچکاری بوتا ولی پنجگورہ سلیکٹ بوتا صابر علی ناما صابر بیسکلی انچو گوشن کے پنجگورہ بیسک مردم نبتشی مات ہمیں دا پنجگورہ گی وہ پیتی درانڈی ہے مردمہ مطلب چاہ پنجاب اور چاہ سندہ ہما بلٹشنی تعلق ہے آواز کر اولی ایم پی ہما بوتا پنجگورے بلے آئی دورا ہیچ قسم کار چوشے نبوتا کہ مرچی ما بگندہ منی جندے وطی ڈیٹ آف برتھ 1982 ہے بلے من چا وطی ووشا گوشین تا مرچین روچا ما ہیچ قسم کارکردگی ندیستا چاہیے بعد ایڈوکیٹ کچکول بوتا یہ منی دورے گا پا منا ووش کن بی این میں دور بوتا چا بی این میں تو اس تا سلیکٹ بوتا میرے زی میر اسد اللہ زی رو یکیم پارٹی مردم بوتا کچکولا کامیاب شکر تھا کچکولا آتا کچکولا ہم یہ بڑے کارکردگی نبوتا بوتا بلوچ پرستے وطرہ نیشنلسٹی کرتے گئے بلیشن کے چوشیں کارکردگی آرہ نیست کے آئی گی دا مرچی ودی بھی با چاہیے بعد کہ میرے دور ہفتہ من خیالی سیمی سیشن انتی کے واجھ کر آئے گئے آئی کارکردگی شما وقت گندے گا شما شاید سارکبتا پنجگورہ شما پیسرہ دیستا مرچی پنجگورہ گندے گا مرچی پنجگورہ ہر چیز لوکیشن ہے آئی مناظرہ شما دیستا گا کجام رنگا ہے کجام ڈولا ہے وجہ اچھا تو میں نے یہ بگوش کہ پنجگور نام چیا پنجگوری اور پنجگور آیا یہ کوہنے نام ہے یا کہ پنجگور ساری جدہ کے نام ہوتا گا بلے وجہ اشارین جستے تو کو تاریخ تو کا ہستے کہ بنیادہ پنجگور نام پنجگور نہ ہوتا یہ مکران تو کا چدرہاں جاگیں بسترین جاگئی ہوتا چھویں برزی وجہ شنام بنیادہ برزبور ہوتا برزبور مطلب برزیں جاگا اور چیشی کرتے کرتے یہ لفظ بوتا پیزکور پیزکور پیززگ
بلوچی تاگے چمگ در کے پنزی در کے اشرا پنزک گوشا اسی طرح چوشے پنزو کے چمک سک باز بوتا تو مرچی دورا یہ چمک ہستا اچھا موت وتی چمک دستگا منی دورا تو مرچی ہستا بار گپتگا اور چمک میں جندے نادر گوشی وجہ بل ہستا گوڑشی نام بوتا پنزکور چا پنزکور آباد پدا ادا پنچ کور ہم ہستے تو ہے پنچ کور ہم ہستا گوڑا چا پنزکور آباد پنچ کور بوتا چا پنچ کور آباد پدا ہمیں تحقیقات بوتا کہ دا پنچ صحابہ تا اولیاء بوتگن تگن تو ہمیں دا پدا وفات بوتگا شنی خبر ہمیں دا موجودا پدا چا پنچ کورا تبدیل بوتا ہو پنچ گور بوتا پنچ گور مطلب پنچ خبر نو وہی رواج کبتا پنچ گور پنچ جاؤ. اچھا سر پنجگور تو کا نگی مردم یعنی دکان والا یا کہ کاروبار والا پنجگور جنتے کا جامنندہ یا کہ ڈن ہے گات کا پنجگور تو کا کاروبار ہاں بلے ہو جا ہم نے ہر چی لوکل کار ہستے لوکل کار کے ہستے ادھرہا براوستان مردم اچھا جیسا میں سبزی منڈیا درہ براوستان مردم چلائیں لگا ہے ہمیں لوکل مردم اڑے کار ناکا ہوا چاہو بنیادہ ناکو تگی ہمیں لوکل مردمانی بنیادہ ذریعہ ماش میں مچ بوتگا پنجگور مچو پنجگور نا سک مشہورا تا مرچین روچا بلے نونچا آدم توجہی وجہ میں مچو میں کاریزات میں ادھرا ہنچو متاثرہ سک باز متاثرہ شانی سرا میر صاحب سے سک باز کار کرتا بلے پنجگور جندے مردمانے کو مشن دلچسپی نہیں گزر آتا نونے وقتا ہمیں سالی بھی کہ مخلوق کے توجہ نو آتا ہمیں نہیں مگا بلشی کے ٹائم لگی ہمیں واسطہ میں کاروبار میں لوکل کار درہ براوستان مردمانے گونے دیکھا ڈننے مردم پٹھان وغیرہ پنجابی چوشے نیستا بلشی کہ ہاں پنجگور مردم 10% شنیتا آواریں گو باقی 90% براوستان مردمانے گونے ادھے مچاں تے نام اتدانے جی من ٹھکو لیتا کہ کوشش کرن کہ بگوشن نشی ہمیں بنیادی دا مچ کے بوتا مخلوقات ہمیں ہمیں کوہنے مردمہ کے جاتا مخلوقات ہمیں پسند کرتا کہ آرہ ہورا حراب نہ کرتا آرہ نمبا حراب نہ کرتا آرہ روچا حراب نہ کرتا کہربائیں اچھا کہربائیں اور گیشتری پنجگورے تہا مچانی تا گیشترے تعداد کہربائیں نہیں کہربا ایک بہترین امراض کنوکے مچے مانی وتی جندے ہوشیا اے سالے نایارم آ سالہ وارتا بلکہ آ سالہ نہ 2 سالہ پشت وارتا دے ہنگتا آنا ہما ناگوتا ای سائز کسانے اور شیرہ دارے نائے اور سک کا ٹیسٹ وشی اور مطلب ہے کہ پنجگور تا سک زیادہ ہے ہمیں کماشا پیشہ زمانیہ ہور و ہر سک باز بوتا ہمیں واسطہ پسندش کرتا اولی موچہ کاربائے شروع ہوئی کرنا کاربائے جوان سہرے موزاتیے ربائیے برنئیے شریفائیں جوان زردیں کھلوتیں سبزویں بیگم جنگی ہست شمع ملکی مچے بلے ہست میں ملکہ کیچے دمگے مچے ہستے ملکہ حلیمیے اللہ شمال روز خیر بدان شاب مچے اچھا شیپگوئیں جی ہاں شیپگوئیں اور باقی یہ شاب مچے ہستا رگنوئیں ہاں یہ پتا چھا ایرانا آتے گے مچھا ریگنو ریگنو روگنو مچو چھے بس رہی ہے شما شاید گوشتی روگی بھی اما ریگنو ہے گوشا شو دراج بھی چرپ چرپے مچھے چرپانے ڈنڈاری ہے یہ تو ہمیں مچھا گشتری مالٹا بھی پنجگورا گیشا نجا تکیش گشتی ندی آنی جندے لوگے دیما مالٹا ہے ہمچہ ٹھیک ٹھاک بار کرتا اچھا مالٹا بالکل اچھا لیمبو بھی سوپ بھی انار بھی اچھا ہم بھی جاگے چو کسان بھی بلے بھی اچھا ہم بھی اچھا چکو بھی تھے زیتون شریں وڑیا بھی زیتون 2 قسم ہے یکی ہمیں ورگی زیتون ہے یکی تیل والا زیتون ہے مرچی فارم پنجگوری تاستا ہنچے مردم حق کے آئیں 5,000 دانک زیتون جتا اور چاہی تیل پیدا کرنے گا زبردست اور تیل ایک مشین ہے میرا رسول اللہ صاحبہ داتا پنجگورا موجود ہے تیل جوڑ بو گئے چھا وہ ورگ والا زیتون
آبی سکباز ہیں اگر پدا بوت منترامی زیتون چدا منی دیوال پشتا زیتون ہمیں تیر والا جلو کام دراچم برزا منترا انشاءاللہ بارا پیششم دارا اندر توارا لو ویڈیو ہی کرنے مطلب اسے پروٹ گیشتری بم دے ہڈا ہار کی بھی تھے ہار کی بھی ہاؤ باقی منی خیال میں ٹکورے نام گیت گیشتری بم ایک انار است نکلا انار موجود ہے ہست وقت دار کائے اگر کومر پیشش دار منتر بارا پیش اناریں پدا انگور است انگور بھی انگور شرے مقدار بھی یعنی چوشیں زیادہ پروٹ قوامی کے ما یعنی شما پنجگور مردم دنی دمگان دنی علاقان رائے دی مثال ہیں انگور ہیں انگور رو دیکھے چون شما یہ سامان یعنی پروٹ ہاں اور ماں کو پروٹ تا ہم کیے گوں غالبا پروٹ اون ماگجن پروٹ جی ہاں ایشو شرے تعدادی رو شرے مقداری ڈنڈا رو انگور شرے مقداری رو دیکھا میں وتی ایک سوپی کیا جو کسانے سوپی بھی امنا ملکی سوپی گوشا شما سروپی گوشا اما سوپی گوشا سوپی چون لفظاؤں یہ بھی یک شرے مقداری بھی تھے شرے مقداری بھی یہ بھی ڈنڈا رو تھے باقی آدھگا کے من نام گیتا آکھا تو وارگار میں ہڈا حس صحیح زبردست زبردست ٹھیک ہے سر سبزی کجا کجا بھی سبزی ٹوٹلی سبزی با سبزی کدو بھی توری بھی مٹر بھی ماکھ بھی گوبھی بھی اور پیما سبزی یعنی تو کم سے شر ہیں وڑی بھی وہ آلو بھی اور اللہ تعالیٰ اس کو سبزی غالباً ہمیشہ یہ کوٹا موٹا لوش ہے وہ بیکساس بھی ہاں یہ بیکساس بھی وہ شر مقداری بھی جی صحیح صحیح اجی دیکھے ہے جی تو ابتدائی تعلیم بارے سے امتحان بگان خدا باتیں ہوتا ہو جی ایسا ماں وتی ابتدائی تعلیم چا ہائی سکول خدا ودانہ شروع کرتا اور میٹرک ماں چا خدا ودانہ کرتا اور پدا کالج لیول کے مشروطہ گوں فسٹ ایڈمیشن ماں ڈگری کالج پنجگورا کے چتکانہ واقع ہے من تا بی اے ہمودہ کتا پدا بی ایڈ ہم مہندہ پنجگورا کتا گوڑا یونیورسٹی کے ماں شوتا کا ایڈمیشن زورتا پا ماسٹر واسطہ بلوچی بچنے تو کا مزورتا ایڈمیشن من 2 سے ماہ یونیورسٹی کلاس گتا پتا چمیشی ہمیں دوران منی وانا بس منی پوسٹ بو بڑا من پدا ماسٹر چپاش کپتا وہ ماسٹر نکو گوڑا الحمدللہ مہنو منی تعلق سے ایجوکیشن ہے ایز جے بی ٹی من کار کر گئے کو میں خدمت کرنا گئے اور منی پوسٹ ہم ہمیں دا پنجگور خدا وادان ہے جی صحیح زبردست آج دیکھے تو تی نام آپتے نام چچوئی اندازہ دانے ہیں منی وجہ بالکل شجرے ہستے تاکہ تقریباً 4-5 پشتا من غالباً اگر تو یاد بھی دوشی میں تو پیش بھی داشتے گا وجہ ماں چاکن زیادہ فیملی تعلق داری منی تعلق چاکن زیادہ فیملی ہے اور منی جندے نام امداد انور آخن زیادہ ہیں اور منی کماش نام واجہ حاجی محمد انور آخن زیادہ ہیں منی واجہ نام بقول بلوچانی پیرو کے نام واجہ خان محمد آخن زیادہ ہیں واجہ خان محمدی پتے نام واجہ تاج محمد آخن زیادہ ہیں واجہ تاج محمدی پتے نام واجہ لشکران آخن زادہ ہیں واجہ لشکرانی پتے نام واجہ صالح محمد آخن زادہ ہیں وہ ہمیں بڑا وجہ روا گئے تا 4 پشتہ منی شجرہ ہستے الحمدللہ منی ادھا موجود ہیں جی آؤ پیرو کے مثال دوئے مشکے کپتا ہستو حیاتا آئینی نسل ہستا گو مرابطش ہستا چیزی جاؤ ہیں چیزی آوارانا ہیں چیزی بڑا ہما ہیں اولی کے چودہ ہوتا مولا صالح مولا شہدات بوتا پدا آئینی چوک بوتا مولا حیات بوتا پدا مولا حیاتی چوک کے نام پدا مولا صالح بوتا وہ دو چوک بوتا دومی مولا فتح محمد بوتا آخن زادہ پدا چاہیے بعد واجہ عثمان بوتا واجہ پدا لال بخش بوتا پدا واجہ محمد عمر بوتا واجہ مولا موسیٰ بوتا پدا حاجی مبارک خان بوتا پدا فتح محمد بوتا اچھا ہمیں بڑا وجہ پدا لشکران بوتا لشکران گبراتی بوتا اور راز محمد بوتا وہ ہمیں بڑا وجہ آیا بوتا پدا محمد بوتا پدا ملا تاج محمد آخن زادہ بوتا واجہ مان صدیق آخن زادہ بوتا چاہی بعد پدا واجہ تاج محمد آخن زادہ بوتا پدا واجہ خان محمد ملا دی محمد آخن زادہ بوتا آئینی پشت واجہ حاجی محمد انور آخن زادہ و آپاندہ واجہ خلیل الرحمن واجہ ملا فضل کریم واجہ برکت اللہ آخن زادہ و آئینی چوک کو نواسک مہایا
باز جان بکی ماوتی ولوگر اشارہ چی ہمیں دا ختم کنی شما وتی کہل دریا وتی کرو گورے مردمانی کہل دریا بکنے شما اللہ ما یا رب اجازت کریں انشاءاللہ.